Sukaltihan mga bayi si ko Islam. Diay si katlupulo agwalo kung mga sabda ng Rasul sallallahu alayhi wa sallam. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. رواه مسلم. يقفون تطول كعبد الله بن عمرو أمتان رسول صلى الله عليه وسلم نفكر يعني الدنيا متاع الدنيا نبريسا ودينا الدنيا نبريسا وخير متاعها المرأة الصالحة. لا أيا مصيف وما بريسا الدنيا نسببي أدلا متاع Yanan so isa ko mapurwa bantuan mga baik ko kiat lakirano Allah agyang kanan hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa kiatawin niyang kiran isa menang mapuro asiran niya baloy hati pupuruan o para sang kaya dunia. Ikatlupulo Agusyaw وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نسو قونتي أبئيك قرميان أدت عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه. اتروا رسول صلى الله عليه وسلم أميكة ماما نائل بترنيان kukantirian sukarumanian ababay na sumangka kanian abay narawt na turog sumama ama sa sakit na ginawa niyan kanian as kanian na ipamaninta o mga malaikat ababay ito taman ko kapitayan. Genan itaman akin isugun Rasul sa kapaparatiyaya na gusto ko unuti uli na pasaslaaw babae kung karuman yan naman. Ikapatpulo ahadith na genan so Padapun sa diyang kutu ang kapagadati o babay ko karumanyan ang mama. An Abi Hurairah radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala la yahillu li imra'atin an tasuma wa zawjuha shahid illa bi'idnih ولا تأذن في بيته إلا بإذنه متفق عليه. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam dikepakai kubabai ibaskan yang puasa ama kamamasa sukarumanyan inong tabu umiyo
Budi kapakai ubanian pagkakasudak walay niyan. So ati ang tawataw inong tabu umiyog so karuman yan naman. Paurit mo Allah. Yan ang itaman akya pagkipagdati o rasul kumabai udar dupay na mga dato. Diyan ko sa puasa roh na dito sa puasa sunnah. Tanaw mo ito puasa aparalo datar o puasa Ramadan. Ika-40 wisa na hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko kiyang pugi-pugiya ko mga atas tanggungan. Atas tanggungan o sirano ito ang mga dato. Atas tanggungan o sirano ito ang mga bay. Na gusto uman isa kataurak tanong na adna atas tanggungan yan. An Ibn Umar radiyallahu anhuma عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته والأمير راع والرجل راع على أهل بيته والمرأة راعية على بيت زوجها والمرأة راعية على بيت زوجها وولده فكلكم راع ومسؤول عن رعيته متفق عليه. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam langong kanu sumisiap na langong kanu na ipagisir kanu susisiap niyo. Sudah to na sumisiap na sumama na sisiap niyan sa pamilya niyan walay niyan na subabay na sumisiap walay ikaruman niyan gusto mga watayan na langong kano dun sumisiap na umanisa na ipagisyo ni susisiap niyan. Diyanan so kaya ba walang ano mga Muslim umanipisi katawan makatanong na adun tayo pag-isuno Allah sisiap niyan. Sisiap na dato, sundatuan niyan, tayo pag-isuno to. Na sisiap ng mama, swaya manan yan na pamilya niyan, tayo pag-isuno to. Na sisiap ng babae, susuldo alay niyan, na tamang kumangawatayran, ang berudo pa, na ipag-isuon mang busalong na maurin. Na lamun isa katawan ng Muslim na humanisa na atin asisiyat niyan na ipag-isuno to Allah ay tama na kaya siya pa humanisa ko sisiyat niyan. Ika-40 abu dua hadith na kinan na pinipinaya waya manan yan na pasusla o siranutu ang mga bayi kudarudu pa iramin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha rawahu at-Tirmidhi. Pituro Rasul sallallahu alaihi wasallam upamabu kakapakay masubukan so isataw akasujudi niyan ko isataw na isubukan ko babay akasujudi niyan kay karuman niyan. Yanan iamanan yan na mga insarat Rasul sallallahu alaihi wasallam ko mga bayi ko kapmamaslayran kuturdo pa iran ang mga dato. Ika-40 hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
na sukababaloy o kasusuat o dato ko karuman niya nagabay na gyuto na lalagot o babay si kusurgay. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. سادن سببي أما فانتق قفتاي أما سسوة سكرمانيا na sigur-siguran din ang makasulad ko surga. Allahu Akbar. Mana andad min isubabay abi ng tao na mapantag sa kanya nakapatay masuswatun sukaruman yan o kapakatupan kagiran nagito din ikataron أقصى surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ika-40 abupat na hadith ay Rasul sallallahu alaihi wasallam nipantag ko mga bayi at pringa sa amiran sukarumayra. Pringa sa amiran akaturo نبرغ سامرا أغلب. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تؤتي امرأة وزوجها في الدنيا إلا لا تؤتي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين لا تؤتيه قالت لا فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. نيال رسول صلى الله عليه وسلم لا تؤتي امرأة زوجها في الدنيا دليل بباي pringa sanian sukarumanyan isang kaya dunia inunta naturoon o karumanyan atar kumab midadari ko surga dingka pringa sa kanyan timur ka angkaw Allah kamatanas kanya na matagur ka sumasakit na di po ng mati na pagaw ang kanyan na tuwali ng kanyan. Mana ayadan amala ridwi upabay amaringasan sa karumanyan na surin sa mga bidadari ko surga katantua matanong so suara babay apringasan yan si karumanyan si kupamamakin kan kumami dari kusurga. Ika-45 na so hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni pantagay si kuayamanan yan na kapamanganong kanan o di nasuhay manan yan ng kapamagana ayaw po tiging bitaran nasusiran sa mga tao ikaluluwagan o kahit nasusiran sa mga tao at ikaraganan sa kawiyagan na di silang paging bitaran o di mamagana sa pangamangka. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شر الطعام طعام الوليمة
يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam ayatnya rata-rata pangnungkun nasu pangnungkun ku kakuing adiun pakasungun suka bayaw sumung miskin na ayat tingin bitar noon na sudiun kabaya sumung akas. So tao adin yan terimaan so imbitar kakagis kanyan nakasa na ayaw tingin bitar kumakapakamang na sa mananan asang gulaw na san namiyasang kayang su Allah abu su Rasul sallallahu alaihi wasallam sang gulaw na san kaya manan yan adinyan ito dinyan tarimaan su dawa yung kutwain kita kaya namiyasang kayang na su Allah abu su Rasul sallallahu alaihi wasallam pero manamtan ubo شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها أي ميقرة ترتقو فغنقن نسو فغنقن كوكاكوي ينفق سمن سكربيا ونسمون معنى مسكين ويدعى إليها من يأباها نا أي سجين بترنون نسو ينكبيا سمون فقد يقاسى ومن لم يجب الدعوة فليتداو الدين ينصرم عن سوء بترون وآمنا ندسر يا مسلم فقد عصى الله ورسوله نسل سبنا رمي سنق ينسو الله أو سوء والله ينن نما دخل دين أفقا سوء سنقرنا حديث di mamagana so sabar ko mga tao na di nanon pakatungon so mga miskin nasiran sa tagulan ko mga kawasa asiran ang mga kawasa na ikaw usog siran na bumasa sa musiran sa mga pangalang nagubadakalap na pakasupak sa ang kutuwat tigin gitar sa kanyan adaong niyan na dinyan terimaan sa imbitarong batarya ng Muslim na tiyakasala ng Rasul sa timbang din ayan niya sangkasu Allah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikapatpulo ko naman hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na hadith sa manunumpang kudi manggusto umama ko karuman niya na babay. Yung kutari manggusto umama ko karuman niya na babay na iniitong ito Rasul sallallahu alaihi wasallam sa isaw ito ko mga pupuroy bala at sadaka. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وإنك لتنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك حتى ما تجعل في امرأتك. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam matanas ka nasupunggusto ka agasto aswat ka ko Allah punggusto ka ko amanan yan na karumang ka matanas ka si Rasulullah nasupunggusto ka gusto aswat ko Allah ng balatang kaon tamang kugustong ka mapakikan ka ko karumang ka
Allahu Akbar. Ini yang menutup lawan uding ka di manggusto aswaswat ko Allah siku piri-kiri keban agalabak ay kasuswat ko Allah na palerkat nutong balasan o Allah na nirarak surupin aatiya so kesukat ka aayamanan yan nasubka kanuni karumangka na piyamurupurwang menutong ang balasan kawan kasadkang kawan. ika-40 na hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kutao asiran nakyawiswisan. Isa basaw na sutao taayamanan yan na dawis na katukawan kanu waan sa itiruon agawis akyawiswisan. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. رواه مسلم. Ituru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko mga sahabat yan inisiyan yan siran inu katawan niyo uantawaa ipituroon adawis tigiran ayadawis nasu daban yan samok awda kakayaan yan tigiran ayadawis ko umatakam nasunya kasalinguma sa alungan ng mauri barasang bayang agubara puasa agubara diapat ugay nanya kasalinguma mampu sa mga tao apya kay ito yan na yan natiyo kasi yan na yan na tiya kasakitan yan na yan Budi na tidak yan surugo na yan na tiyaka ito yan na yan na inibigay siya sa mga amalian amat yan na inibigay siya at man suwaya malam yan na amay po mapasad sa mga amalian amat yan okay po pumagang kira nun amin ipamedyan kiran nakuam teman sa mga amalira na mga rarata amay kudapan sa kanyan makabayan na makuha sa mga amalira na marata na ibugayron napakadumbugan ko naraka. Allahu Akbar. Diyuto at Rasulullah idawi kemermeraan o di napkuwiswisan ko mga umatakam Hanya kataling umasalungan ang mauri. Na binarido na barasang bayami. Na binarido na barapuasa. Na binarido na baradiakat. Uwi kanya kataling umasumparang-parang ang mga tao. Na umanisa na pisikat. Hadiya na siya kay tuyan unaya. Nadiya na siyo kasiyan yan sa marasa di benar. Nadiya na kiyan yan sutamukian yan. Liadin yan. Nadia na manalian na tidak yan serubuyan. Nadia na kaya makasakitan yan sila sa galapag. Na kinwa
So, mga pipianian na init pabagay din o diyang ka na ng mga tao at ibulaulan nila sa marasa na amay kuda pa makabayad na panguan sa mga rarata mga tao to na ipagayron langon na uriyan yan napakadumabagan ng kunaraka. Kapag pulo-pulo na super kalala sa tusa. عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. يتر رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم وقته بس جمعة كو إسا جمعة بس رمضان كو إسا رمضان نبتو مقبنا سنة ستوسا higila siya pananggilaan sa mga lamang dusa. Mana sa pagdatalkalanan na kalalasunod sa tao. Kaya kaluan na diyan na sulima waktu na kalalas o subo sumyan sa tao ko pagdatan nila na gusto ay waktu Aisha na kalalas mambu uluhur sa paglataniran agusto subo kunyan sa tao. Nakalalas mambu asar sa paglataniran agusto luhur. Nakalalas mambu maghrib sa paglataniran agusto asar. Nagkaroon sa Aisha at kalalas yan mambu kunyan sa tao kung paglatan ng maghrib agusto Aisha. Diyan sumambu sa Jumat na may kamakasilbiyang sa tao sa Jumat na ipul kumi po sa kasilbiyangan na Jumat na tamantang ko sa kapapansabi na kasilbiyangan yan na malalasa din sa dusan yan amin dusan yan sang ko sa paglata ng katwad o Jumat. Katar mbu Ramadan usasampain kanron na sukat pakataliw mo Ramadan at pakataliw mo na sumipusa sang kami po kitiya na pupusap man sang at pakataliw mo kitiya sang Ramadan nagkalalas-lusan yan ko paglata ng katwa-dua Ramadan. May mambukas o tao na panananggilaan yan sa mga dusa mga anak. Kataro kapamuno, kataro amalan yan kapangakuto ko Allah, gusto kayo ng ipagpakabrog, na gusto sa nakausa ng mga dusa, datarukan garmer na gusto kasina, na gusto ay manan yan na mga pwede kung mga dusa. Ikapat-pulo siyaw na supabor o pesakit gusto di malalala. Anto na yung mga paaburiran, anto na yung mga pamagayangkiran ng Allah subhanahu wa ta'ala sang gusto ang mga tao kasakit, ang mga alay parataya na gusto di imlalaya ang mga mu'minin. An Abi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا رواه البخاري. يقول يا أبي موسى الأشعري أفسر رسول الله صلى الله عليه وسلم هيجيا يسكت وربن ودين من آلاف نا إن بغيرون سبلاس الدتر ودين ينجنقل الآن السنبا في سوالي والسبلاس وقف السنبا أن ينكو الله سبحانه وتعالى ودين قبل مليان وقف فيها أجنوان أما نينين سكسكيت نا عندك نكسكيتيان na sulangan o di niya ning galabak na simba niyan ko Allah
si kuda niyan pa nakasakit, babaliw niyan regular ang simba. Tatatap niya na simba niya naman mapita. Na mana niyan napagin niya sakit na niya sundod. Nabuot niya di katuratisaan na sumuso mga paliwat. Na lang wano tuwa mga galubukian na simba. Na hapya din niyan mapunggalubok. Na ipagbuherun din Allah Ta'ala supalat siya. Ibarat tumapas ang ikatahajud. Na niya sakit na di makatahajud. Na ipagbuherun din Allah Ta'ala supalat sa tahajud yan. Datarmbu di melalag. Aso di melalag ang mu'min. Nandit ni kapelalag yan. Na niya kasingkit surat yan. Na may kurang sukat usurot yan. Na gusto kapaparon yan. Na sa mambu sa galbuk yan. Si iku kaubaloy niyan. Amaging ito. Kaubaloy niya na mukim. Na manan yan. Na ipungbalasun kudi niya di kandadalakaw. Sa api-apan din yan mapungdalapak. ika-50 hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na subalat o kapamumulaan. An Jabir radhiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا طير إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da Muslim mamula sa pamumulan ang makakanun sa manusia o di napangangayaman o di napapano abo di diyang kutamyak kaniranon nanimbulwit no to pasadakanyan taaman kapbalasanun si sabong anang maurin. Yang kanan nakapamumulaan na taaman ko pakasirong si ko at tagyan nakbalasanun ko Allah Ta'ala sa toon niya mulaw. Uginan sufkabubayan Rasul sallallahu alaihi wasallam ang mati agalabotang kanan nakapamumulan sa mga pamumulan adi kang gunaan sa mga manusia. Ika-50 siya na kinisapat mo Rasul sallallahu alaihi wasallam sa kapkurga iku mu'min o bamaribat pulman kuda tarumula at yaribatan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين متفق عليه. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sumu'min na di patut ibas kanyan makadumabot usap si managirpol. Kaya manan yan na di patut ibas sumu'min na makadumaribat sa diyang kutu pukeribatan. Kaya manan yan na ito mu'min na sukeribatan na dito tumaggulaw lahat naman. Ika-50 Abu Dua sang kaya mga sabda ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na so ibkuswatu Allah Ta'ala na wusu ibkugudiyat. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا ويرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. متى نتي رسول الله صلى الله نيبكسوة يندرقنوسو تلوسوسون دقو يبكبو يندرقنوسو تلوسوسون
Pagkanir na tigyan, late kuswater kanu Allah, sukasim po aniron, nataros as kanyan nadiiway ko na kuto kusim pa niron. Nagu, suwat tigyan manay, sukapag-isisan niyo si kwagamaw Allah, sa di kanu, ay manan na surat-surat. Nagu, ipagkagudi ang rapano, so ay manan yan, nakaturo sa damo yan. Naguso, kapakadakla ko mga pakaisir, udi na mga masala. Udi na kapakadakla ko pangbrap, adaban yan mo yan. Wa idaatil mal, naguso kapigilang ako tamo sa daban yan si Pantan. Ika-50 Abu Tulong, ahadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nasu lipantag ko tao ang maginawa, naguso tao ang maligit. Naginan napiyakan dayag anan Rasul sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعطي كل منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. يقول رسول صلى الله عليه وسلم: ومن قرئ نعدن أدوء ملائكة أبترن ومن أوريكم المسلم turun ikaw, Ya Allah, bugin ka sa kamapian yan ang kaiyan niya mamagay. Naturun siya, ay Ya Allah, na bugin ka sa padinasaan ang kaiyan dito mamagay. Yuto, Adiyang kuto, siapa kan dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuputuh bagay na niagara para padilang kota ito sa malaikat kasi kuryano kaya pamagay niyan na pakaungaan Allah subhanahu wa ta'ala sa barang-barang kamatian. Sumambusi sa malaikat na tumang nimambu sa pakambarang-barang Allah ta'ala. So ay manan yan na mga kabinasaan impugay sa pagkatao na pamamagay ko limuon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ika-55 ahadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sukatiti ay kusiringan. An Ibn Umar wa Aisha radiyallahu anhuma قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. متفق عليه. يتر رسول الله صلى الله عليه وسلم سجبريل نالا يندن أدين ينرقن جبانسانان سقطي في عيكو سرنان sa tamang sabiat pikirapan buloy niyan susiringan ang makapagwaris. Ito'y tamang kalay kitantag pwede nang kinisugon sang kaya katipi ay kusiringan ayadan mikusukaswiron mamangundo na so Jibril alayhi salam so dia para adin yang dipanggilkan ladayan ko Rasulullah akatite ko siringan pagpagadat ko siringan naguswaya mananin akatiya pa ko siringan sukat di ko siringan ika-56 sampai hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Dzar radhiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر من مائها وتعاهد جيرانك
Rawahu Muslim. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si Abu Dar. Hai Abu Dar, higiratin dekat keadaan samaunian napaka dakling kataig naguti garing kaon susiringan ka. Diyan Yesu Rasulullah napahin ka na niyan din adyang kutu ang apasireti ko siringan ko mga pangamangkan kululutuan ng kutu isa siringan yan. Ika-57 naso karatao karingas ako siringan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن والله لا يؤمن قيل من يا رسول الله قال الذي لا يؤمن جاره بوائقه. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siapa aku Allah kadidin makaparat gaya ipermanan yaman siapa kuasian ku Allah kadidin makaparat gaya adna dituru amini ya Rasulullah anta wa utu ajin ku kadidin makaparat gaya. Sige na so tao, di naman kaguguan ka sa siringan yan o mga karataan yan. Allahu Akbar. Dito so tao, di yan lulugan sa siringan yan kung karata yan o ni Parma. Karata yan o ni Adat. Gagawin doon tao, nayamanan yan na di din na makadulog ko sa siringan yan sa diyang kutu. Katutulikan yan nun na gusto karehasa niya nun. Apat tiro sa kalabak. Ika-50 sang kaya mga katlan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na pinipinay ko kang bilang at tayo ko siringan kung kabupaluin yan ayamanan yan natanda o ito mu'min o punso mu'min natitu mu'min na bilang tao sa siringan yan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir فليحسن إلى جاره من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت متفق عليه. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam sa tao apa perhatian yang su Allah swalungan mauri natisi inian su siringan yan sa tao apa perhatian yang su Allah swalungan mauri nasikat sa kawan yan su bisitan yan sa tao apa perhatian yang su Allah swalungan mauri naturu sa matiya namay ko di matiya natumu abudul tatarab. Ika-50 usyaw sang kaya mga hadith na sukya pakapupang kataw mga siringan. An Aisha radhiyallahu anha qalat Ya Rasulullah inna li jarayni fa ila ayyuhuma ahdi qal إلى أقربهما منك بابا رواه البخاري. يا فنطول وعائشة الذكر ينكو رسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أدنى سرنا فن أدو سسل ودين أدوك سرنا أنت وكرا إفاتو تقبغنا فن يتر رسول الله صلى الله عليه وسلم asumara nirka supaya tahu niyan. Yang mana niyan na igira di ka dinga kagaga udi na ditun sa panganongpan ay indog ka mga siringan na ay patot ka na ay buo kasampean ko na sumara nirka
supaya tahu olehnya. Kenapa sumarani kasu bangsa niyan? Ikanun puluh sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam na terus nasimbang kebubayaan Allah subhanahu wa ta'ala. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله تعالى قال الصلاة على وقتها قلت ثم أي قال بر الوالدين قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله متفق عليه. عبد الله بن مسعود na niyafan tulian ini sayan ko Rasul sallallahu alaihi wasallam o antuna tigin yamal apuk baya anu Allah subhanahu wa ta'ala na ini simbagian na ayamal apuk baya anu Allah ayamal ayamanan yan na pirmiro siku Allah na susambayang siku ako niya mana sukitin dengan kusambayang siku mapapanto ako niya inisip na tiyan ay Rasulullah na anto na ako rin sambayang ako niya na tiyan na tirul wariday sukatisi ay kong balalok itiruak na tiyan na uriyan yan natigyan na sa kaprang sa laran ko Allah. Yan ang itlususun ang mga amal at ang tuwap kabupayan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ika-10 siya na so hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amanulong pangupan kukatiti ay وأيمن من أنبلالك سنفرنا جنة إنا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أبوك دينا أنقلنا حديث نامي تتروين سقط فيكم بلالوك ناسا فرمين نسوكنا يقفون تتول كأبي هريرة تتروين أن يقتله مخصوص سقط وممق رسول الله صلى الله عليه وسلم تتروين يا رسول الله أنت وكما منسيا ابتمن تمننكم سقطتي في فرن وقطعت فانتغني يعني سمبغيان نسيناك نبي تروك منم كتمما أوريان وإنا نأنتوا نتيجين نسيناك napitro yan na urian yan na antaw ay Rasulullah natigin na siina ka nakagiri ka pa natigin aantaw man ya Rasulullah natigin asu ama ka niya katulon yan nun lisimbag asu ina ka na niya kaysa yan nun lisimbag asu ama ka siyo to so kagiyawan na yan asu ina natanto din nirasay kuipun ko kinikrarin niyan kuwata nataman sa kinikawat niyan kung yakatipiraulan na taman ko kinikritan niyan nagusukyan perumitanan niyan na tanto din adumadayit ko'y na adiyang kutu kilawan nunungata o kapakatatayan niyan sumambuswama na nirasay mambuko idapal na gusto kapugiyagat ang kutawat ayan. Ugahid na iniramigid ng Rasulullah. So ayamanan yan na kakatititi ay makintulo na si Kuina sabab ko kiraramig unong kirasay.
Ika-63 na suka paking giginaway ko mga tao sa kanabaukit na kampabadala. Kaya manan yan na di ka pumabagay sa yabo ka pumabaging kapupad ka na umambumbi ka niyan. Uli na di ka parangay sa parangay ayabu adigo di ka sa kasakawa na kagimambuli ka niyan di sa kasakawa. Kaya mataan na parangay na kasakal sa apiatan dinian berkatiya ka putus parangay ka. Naging balatan taqwa Allah subhanahu wa ta'ala. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqnaba ayaj makin ginawa ya tao sa tungan niyan na sudi makin badala. Ugay na ayam alay gulawat sa tungan niyan na suigira apyutul kasugakot o katungan niya na pasumpat niyan. Malaniyan na yatitu tao an yabantu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amalay gulaw mapasay kapaking giginaway sa tungan niyan balusiyan najim ko sa tao nabidi pakin badala sigyan titikiran so parang inian ubol badalan umipapantagiyan kasi inian inuto klima si inian inuto emanan yan naiinama at subalas na pun ko Allah subhanahu wa ta'ala. Ika-60 abupat na saya mana yan nakikapdiin si ko wata aguso mana yan nakapagadati psikolog. Mana yan na isuko Rasul sallallahu alaihi wasallam ikapdi sumanga tampar sawata na sumambus wata tampar sawata na pagadatan yan tampar sa akak. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا رواه أبو داود. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam hadir kami peksutau adinya dikepli sumangarunir kami idet budinian pegedatan sumangatua rekami di idet emananya nasuda adatian sama idet tadi pugumat Rasul aku sudah kafiin saya mananya na tampar sama itu idet lagi tutup pugumat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padakhlanan atau dinyan pagedatan dinyan ikapdi sumangawata bula-buru sumangawata ilo dan membuat mga kangudahan adiran pagedatan sumanga tutway idet na palayad na nan ipugumat no Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis ay kanumpulaw ulit tanda o matya ayamanan yan na pangarumaan ko mga babae. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala tunkahu al-mar'atu li-arba' limaliha wa lihasabiha wa lijamaliha wa lidiniha fadfar bilati din taribat yadak. Ay pangaruma ko babae dapat so tamukyan gusto bangsan yan gusto katayin gusto agaman yan nautilyang kaso para agamaan na makaslang kasama liwanan ginan ya manan yan na mabubaloy
pakaian o siran ito mga bai piliin o mga datu ami panirudupaya. Ika-60 hadith Rasul sallallahu alaihi wasallam nasu matya aginawain. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. أي من ناديك فكيفك إنون تقو مؤمن ديك فكيفك satao inun ka satao ang malay para kaya mu'min muding ka pakikan sa panganangkan ka inun ka satao ang malay ka ko Allah. Manan na kailangan din ay lumamka kasang kaya dunia na satao at sinapaparataya nagu hinga pula sa diyo ko ang panganangkan Aya man yan napisusukat ka, abayat pagkapanon na sa mga tao. At mayroon para siya ko Allah. Panagdaring ka, aya ka tumaganaan ka kumira sa ikaw na panganangkan ka, nasusiran ka mga tao, at kabubayan siran wa Allah subhanahu wa ta'ala. Hadith ay ika-60 ito. فقملي سجنوان عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam nipantaku qapamili sa matya ginawan. So tao napuhunod ko agamaw ginawan niya. Na umani sarkanu na pamili sa niyakatiyat si aginawain yan. Kaya manan yan, na upo na aginawain ka, na matya, na sana matya ka mampu. Na upo na aginawain ka na marata, na piyadi ka marata, na tumbal may ka po marata. Mawar ibn Allah si sadyang gaya mga sabdan Rasul sallallahu alaihi wasallam kanyang aloy tanong na insyaAllah nakasumpatan buhay na panad na rin niyo po makakuha ka nung kusumpatay madabal mga hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa taman sa maganap at lugat sa hadith at yan mo tanong at palayatin mga mapagpunatan rin ko dunia tanong na gusto akhirat tanong. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.